салом алейкум подписчикои азизу меҳрубони ман, ҳама тарафа хуб, кору боро, зиндагӣ, саломатӣ ва аҳли байт ҳама ништияк боша. Худо ҳам вақт ништияк боша. Як абзорча ништияк, як темача ништияк дар бораи соат гап занем, электронни соат. Якта гап зада будем пеш дар бораи Huawei GT2. Марҳамат рафора тамошо кунед. Ака дар бораи гуфтем Xiaomi Mi Band 5. Чаро мегӯянд не Xiaomi нест, просто Mi Band 5. Не, ина Mi значит Xiaomi Mi Band 5 ҳами сол анонсиро чидаги соатҳои бюджетнияи хай барои ҳами асобина спортивни чизҳои версияи S7 4 намуд версия дораи якм намуд версия Xiaomi Mi Band 5 глобальная версия, яъне прошивка глобальная прошивка, бо Mi Band 5 NFC глобальная прошивка, ба Mi Band 5 BNFC S7 версия, яъне китайский прошивка, не ки меган ҳамира ба телефон установка кунӣ, забонаш ина ҷуда ҳама ҷафин фам чизе нависаги китайский хати, агар ба меган ба телефон подключит кунӣ ҳам забона мегира. Ира намедонам, ира практикада мебинем чӣ мешава, мешава ё намешава. Коробкаш хай фирмник Xiaomi қафода фам чизе нависагиай 10 ньютон метр чия намедонам чира дар назар дора, 125 мА ба фикрм батареяша дар назар дора. Android 5.0 ман ба фикрм Android 5.0 болора. Имейлш туда-сюда исусо 2007 дата производства дар назар дора. Чунора намедонам ки ира ман намедонам. И наиҷа коробкаш да намедонам чии мақсад экранаш да чизе мақсад туда-сюда мақсад обозӣ карда мешава. Приложениеро ба фикрм агар хато накунем шумо тозе мебинем типа SMS хонда мешава, намедонам. И парашда яъне мисол бег дора, пробег исусо типа быстрый заряд мегира, намедонам. И путешествие карда мешава ба и агар хато накунам да. И будильник дора, инаш мақсад ба фикрм 14 рӯз ё 14 соат заряда дар назар дора. Ира ҳамаша опыту практика хати мебинем. Ҳуиш мекунам ки соат ҳуй кардаги нест, ина печат мечатакош задагиай ҳуиш мекунам пеша ҳуй кардан нарша бум чансмай. Дар Россия и именно ами S7 версияшо глобальный прошивка ами 200, яъне 2200 рубл то 2,5 тара меёрем. Ами глобальный версия оригинал чётки. Ба гуфтам пешаи мебахши як гуфтам 4 намуд, гуфтам 4 намудаш китайский ҳами 1000 рубл где-то ва як намештан, яъне ҳамиу китайский ва фирмаш чимчи номаш нависаги нагирем ва китайскиш нестоит 1000 рубл шамони ина дӯжни болумени хела мебара. Так 200 гуфтам то 2,5 тара беушниш 1,5 то 700 ам хелада шояд ҳаракат кини 400 1,5 дадам хели иштияга. Дар Тоҷикистон навош ҳами 350 то 400 инам хела агар хато накунам. Инам хела нарх навоай соатчаи хубай фирменяй. Ҳозир ман просто и распаковка, яъне анпакинг гуфтига по распаковка мекунам, баъд айбан як чанд рӯз мегзара мара истифода мебарам, опыт эксплуатация гуфтига по ба уҷада мефори просто ҳуй мекунам чӣ дора чӣ надора тамом ба дофи дига ба телефон чиқа подключи кардан чико кардан накора чанд рӯз зарядш мебара исусо ҳамаша мефаҳмонам коя ҳуйш кунем боло ё поён. Так документош чиро ҳеҷ хаби меша типа вот так. A few moments later. Да, более мечтай. USB ко хай зарядка, ана мисол адаптераш не адаптер не проволока, баъд адаптер точно надора. Apple Watch як ҷуна соата худаш دیگه هیچی نداره، коробка خالیه.
собрать документаж, видим китайский, китайский версия, SN версия. Инструкция туда-сюда, чихе заряд мони, исусуса интернет туда-сюда. Зарядкаш гуфтум, инам хада бикор, ина соат хадаш. Викнем ко. Так. Качестве пленка. Как сам медунам ки качество низ буркодура. Исусуса туда-сюда. Ҳама тарафаш качестваш ништегай коробкаш. Хай средний, да, мақсад ба ман ки ба нархаш меарза ки топ за свои деньги мегам ко. Так, топ за свои деньги гуфтем. Пленка чаё. Надёжно махкамаш кардаган. Ба фикрам заряд надора. Пишак чай мағам семара. Ира бинед. Чхеле. Подписчикам мара салом мегӯ. Бу подписаться каналда комментарий раҷо мехонем, а? Батер микрофон мекапа. На, соатаби. Шака дуст дорен ҳайвони беҳтарин ай. Аллоҳ салом ҳайвони нағзмендагишон пушак бад. Пушак доштан ис суннатай. Так, соат. На. Бозикита. Соат ба фикрам заряд надора. برای که نمیدونم چند خواهی نشه هوز من درجه نمیدونم ضرر موندنش گیت براسلتکش نم خیلی فکرم علیش میشوند با اینو هر نمودن و چیز مفروی так ба мегум дو фидига мисол до фидига видео ки стоит ай мисол ай сеим чорумда паридан ай сеим мақсад ай сеим чорумда имна паридан дарам дачко дурайна дачки мақсад давидан там мефahma серсабиени то дост агар хато накунам ина хеле мекардим афким заряд нам барои ки чорум шама доштум я вақто таки ихе бад анаҳа ай ма беақлам да иё хелеайку пешш ихе буд ки пешнаш ма агар хато накунам ихе мешид ранги USB зарядка дошт штрихҳо дошт ма хато кардам мебахшед заряд монданаш ина хе монди баъд заряд гирифт ва мақсад чихолам синемат нокардам бештай ама беақлӣ кардам бахшиш хаяка ҳама инсон хато мекунад абрад напӯшиданаш анам хелай бо дадаст мебандамаш ҳозир карш заряд мемонам миём ҳамин да рад меҷонемаш дад кунем ина заряд дамондемаш уже заряд гирифтан сар кард пеша як анимация дод ко вибрация медода соат вибрация дора чута вибрация дороз соат нишон са короче ка заряд бигирам миём бачак бо майлаш хайна бачаҳо хела заряд гирифт хела не яке 5 минута яке тез пур мешуда да действительно бай даг заряд ҳичи наштест гиронашам накардам ку я вибрация медоду чута надод ин немитари пайдо мешад намедонам чияи хитои нависага намефаҳмам бачак хитои нафаҳмам яҳоиҷа чи нависага мазоқ накунем намедроя ниҷада агар иҷара биҷахем намедроя анаира меҷахем чизе хитои бировард коми хитоира мефаҳма бинависен инҷа бачаҳо чиян дорада так якмш ку чияи анам хеле вайшта буд якмур гиро чи заряд монданда наши чизе чута кӯиша бидроям вибрация дод гирон мешид ё не а экранаш гандамайда бадай хуавей буд вочку тим боли ай фитнес браслет ба фикрам то программада подключид накунӣ блутуз қад подключид накунӣ намешава соат качестваш довольно соз ай мебин чорда хеле соза качестваш инами қавз мегум инами қага бикорай покаш то сабр кунен до фидига ба телефон исуса ҳамаша чихе подключид кардан чихе опыт эксплуатация ҳамаш қати мефаҳмонам то на дар дасти намехелай май даакай шакча пашмош дасти мада намеша иҷа медонам ки чанд намо светош аста сирхи зард мешава чизе нишон дод заряд ҳафоиз
вибратсия дод. Чиз асо ба фикрам барои бачаҳам аст, барои духтарҳам аст, не ки лично гап мегӯям, барои пацанои уже ҳамин синну солшон 15-16 сальшаги то 18-19-20 вряд ли кам мебинем ки ягон бачаи 25-30 салшон охир бисёр классика мемонанд ё бимонанд Apple Watch мемонанд. Инам ха гап кор ждат кунен. Иншалло дар борааш боли подробне видео ба рӯзҳои дигара, ҳафтаҳои дигара гуфти гапҳо мефаҳмонам ҳамаша исусу ҳозираш дар ҳама дар паноҳи Аллоҳ. Интизор бошед. Салому алайкум.